Ikimoteri cya Nduba nicyo gikusanyirizwamo imyanda yose y'umujyi wa Kigali utuwe n'abaturage barenga miliyoni. Mu gihe ikimoteri gifasha abandi kugira isuku, abagituriye bo bavuga ko kibatera umwanda ubabera isoko y'uburwayi. Ziriya modoka urazireba, buriya zose zikoreye imyanda iva mu musarane, mu misarane y'abaturage b'umujyi wa Kigali. Imyanda iva mu ngira ngo ubwo urayumva nk'umunyamakuru. Yose baraza bakimena hariya, umunuko uteye ubwoba, umupika mu mutima. Ibyo bintu rero bose biratubangamiye. Munyamakuru genda tubarize umujyi wa Kigali. Nk'ubu uyu mwana mfite maze iminsi nirukanka kwa muganga njya kumuvuza uburwayi budakira hejuru y'iyi myanda y'umujyi wa Kigali. Niyo abantu dutuye ahangaha, umuntu utuye hariya na tuwarete iranga mu kumena hariya, ngo amasazi atumuka ajya aho hantu, nta bwirinzi dufite. Aba baturage bavuga ko hari abatuye muri metero zitarenga 100 uvuye ku mbago z'ikimoteri. Umushakashatsi mu micungire y'imyanda Professor Teresfore Kabera wigisha muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko ibi bidakwiye kuko handi usanga umuturage wa mbere atura mu birometero 5 uvuye ku kimoteri. Iyo turimo gukora ikimoteri hari amametero ubusanzwe yagombye kuba ahari yagenwe kugira ngo ikimoteri kizaza guteza ibibazo abaturage. Nk'ubu urugero nko ku Rwanda, mu bihugu byateye imbere, ariho ntangirira, mu bihugu byateye imbere ariko bifite n'ubutaka bunini, uzi ko bigenda bikagera nko kuri kilometero 5, bagasaba yuko umuturage wa mbere ahantu yaba arimo kuri kilometero 5. Ariko mu bihugu bifite abaturage benshi n'ubutaka buto, urugero nk'igihugu cyacu, Rema yasabye ko byaba kuri metero 250. Banki y'Isi yo yasabye ko byaba kuri metero 500. Noneho RURA, ikigo cy'u Rwanda cya regulator, cyo gisaba ko ari metero 400. Ubwo rero izo metero 400 nizo zikurikizwa mu Rwanda. Usibye ikibazo cy'ubuzima, abaturiye ikimoteri cya Nduba banavuga ko iki kimoteri kibatera ibibazo by'ubukungu. Umwe muri abo baturage ni Rukiramakuba Theoneste. Umwana yaratsindaga, wabura uko ubigenza ugafata agapariseri kawe gatoya ukakagurishaho, amara kukagurisha ukabona akamenerivare k'umwana akajya ku ishuri. Ibyo bintu ntushobora kuzana umuntu niyumva bavuga ngo abantu barahabaze naha leta ngo umuntu akwemerere. Ubwo tumeze nk'abafunze. Nshobora kujya kwaka icyangombwa cya credit, banke nayo ntiyabyemera. Umujyi wa Kigali ushyirwa mu majwi n'aba baturage uvuga ko yemera ko ubuzima bw'aba baturage buri mu kaga, ko ariko ko biteguye kwimura aba baturage mu ngengo y'imari itangirana n'iyi Nyakanga, nk'uko John Mugabo ushinzwe imicungire y'imyanda mu mujyi wa Kigali abisobanura. Cyakozwe no kubara muri rusange kugira ngo bitwereke amafaranga akenewe nangahe, noneho tumwe kuyashyira mu ngengo y'imari. So rero byarabaye muri mwaka ushize no kuri mwaka turimo, ni nabwo bamwe bishyuwe. Ubu rero mu ntangiriro z'ukwa 7 dutangiye umwaka mushya nibwo duteganya gushyiramo amafaranga yandasigaye kugira ngo n'abasigaye tube twabishyura. So nizo mbogamizi zabayeho zo kuba bose batarishyuwe icyarimwe, imbogamizi zijyanye n'amafaranga atarabonekeye icyarimwe cyose. Ariko igikorwa cyo kirahari kandi turabyemera yuko mu by'ukuri babangamiwe. Ikigo gifite mu nshingano zacyo isuku n'isukura mu Rwanda Wasake ni nacyo gifite inshingano zo kwita ku isuku y'ibimoteri, kikaba kivuga ko ibyo kurwanya amasazi y'ikimoteri cya Nduba bishoboka ko bidakorwa bihagije. Dr François Xavier Nshimiyimana ufite inshingano z'isuku n'isukura muri Wasake. Mu by'ukuri ikintu gikorwa uyu munsi hakorwa ku buryo umwanda wagabanywa, ari nacyo cyanabayeho ugereranije n'imyaka yashize. Ibyo rero umukontractor uhari mu by'ukuri agerageza kubikora uko bikwiye no kugabanya cyane nk'amasazi. Navuga wenda nk'uko imiti bakunda gukoresha byo kugabanya amasazi, sinabo gusa n'abaturage nabo ubwabo n'abantu bakorera. Ibyo rero birakorwa mu by'ukuri, birakorwa bishobora wenda kugira umunsi bidahagije 100%. Inzego za leta zikunze kunengwa kubera gutangira gukora ibikorwa remezo runaka zitarimura abaturage, nyamara amategeko avuga ko ibikorwa remezo byakabaye bitangira abaturage bamaze kwimurwa bakanishyurwa imitungo yabo. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.